Haya basi, Veda Vegas ndio hivyo tunarudia. Shikamoo tena, Veda Vegas Amadeya today. Malahaban, ahlan wa sahlan fikum. Tuzongere suspenza mugafilme keza cyane umugore n'umugabo bacitingana. Gabo mushyira GPS munsi y'ikirenge mu tracking. Tangira hakuno umugabo yafashe GPS mugabo hano ashyira munsi y'ikirenge cy'umugore we ngo sheringo reka ngende. Sheringo ndumva nagukumbuye, nanjye nagukumbuye, ariko uyu munsi takazi kenshi sheri business ni business ngo yego. Abaramusomye arigendera, abasigaye hakuno yashyize GPS munsi y'ikirenge cy'umukobwa arashaka kureba ibyo akora. Rema ga telefone okay, noneho ngiye kureba business ukora. Hakuno aratrakinga muri GPS kwa telefone abona imerekeza umugore yerekejemo. Umugore hakuno yigeze nk'umuntu usohotse, ndamukurikira. Hakuno ikigo cyariteze bari bakivumbuye gishyiraho ibyatsi. Umugore yarebeye inyuma, ikintu kiguye arakibura, arongera arahindukira. Katuroreye arakomeza. Umugore uzi ikintu kiguye cyari cyo, gabo kirakomeza n'ibiti hano kidisikayizinze kiberanyije. Kumbe hakuno aho n'inshoreke ngo hello sweetie hello. Okay, ngo ibi birabaye. Araza hakuno, kumbe umusabirizi yamufashe akarenge. Ndekura ni wowe uri kwirirwa wirukanka nyuma y'inkumi ingutiya z'abagore. Ntabwo bibaye icyubahiro urinda, ariko ubundi atindishiri wa kiriya kigori ku buryo widisikayizinga nk'umuntu w'umusabirizi. Ndabari, ariko nawe urabona ntabwo yiyoberanyije neza. Ati okay, ntaribi. Barareba, ni shere wawe se? Oya, ni umugore. Ngiye kugenda mwereke. Oya, buretse. Of course birumvikana wagenda ukamubwira cyangwa se cyangwa se ihorere birenze ko amweretse ingufuri hakuno iriho n'imfunguzo. Ubwo yateguye. Sheri, mbonye ice cream hariya hirya. Ngenda nkazanaho imwe. Si byose. Okay, ndagutegereza sheri. Okay, ndaje. Kobwa hakuno agiye kuzana ice cream, asiga ikigabo hakuno ikigo gikiricaye. Ndi yaraje somera ikinyamakuru. Okay. Bro, umwanya wafashwe. I'm sorry, sinari mbizi nyine ubundi ngiye kugenda ntabwo nkindi. Buretse mishamani. Habaye ikizi. Dore sheri wanjye hakuno. Tambona asikundi ku kazi. Uvuze ngo uri mu byago. Yego. Nuse nihishe nani muri usibye kujyamo hariya muri puberi muri seriye. Genda ahubwo amahirwe masa. Umugabo yinaze mu gitebo muri puberi muri Kanyanda. Umugabo yaje yirukanka n'iki kijya mbere. Ibintu byose bimeze neza. Tereka duhinduranye sasa. Baragenda hicara umugore kandi karaje kari kagiye kugura ice cream. Hello. Sorry. Ntabwo mbizi. Nta mugabo wanyaye yicaye hano. He was on his bench. Yari yicaye hano ariko but no one was here when I said. That's strange. Ntawe nigeze mbona. There is my husband. He can't see me. Umugabo wanjye hakujya arambona we yisha. Okay, hide here. Let's go quickly. Vuba Can you give me a boost, please? Zana dutafari twa hakuno nkurize. Kokos ajugunya muri puberi asangamo ikigogi. Kumbe kizima uri gukora iki hano? Barayobewe baguye mu kantu. Ngwino hute. Ari ibigogi. Hi darling. Honey. I can explain everything. Yeah, we already know everything. No. Funga ho bakuri kuri puberi barafunga baradana. I'm sorry guys, but cheaters belong in the trash. Ababeshyi bagomba kujya muri puberi hamwe n'indi myanda nabo ni imyanda. Okay, reka twinywere ka coffee.
Perfect idea. igitekerezo cyiza bakoze cyane. Let's go. Bakozanyijeho barigendera basiga ibigogi muri kubera uko bwagiye natwe niko twagiye. Ciao ciao, hasta la vista Veda Vegas.